sikuli vizuri because of vidonda, siwezi meza kitu. Ono muthi ari muthi wa kuririkana andu aria makoragwo na murimu wa mukingo. Family ino ndiri na undu wa kwirahira kuna no mathiite na mbere na kuhatiririka kumarire monekanire mari na murimu ucio. Alikuwa anakunywa, halafu ile center alikuwa anapeleka hawakukuwa na mtreat poa, wanamweka bila sweta, pia uashashiko na tuberculosis. Sasa hiyo shida hiyo kidney kwenda kamchukua, halafu walikuwa nasema watanyang'anya mtoto wangu. Sasa kwa siku chache mtoto wangu ajanywa dawa. Kurigana nao muturire ukoragwo wiyuire maithori kunona handu ha gukoma thengia irio cia o muthenya ire na uritu kuonekana. Anafaa kulala kwa nyumba mfanya ripewa vizuri vile haiwezi kuingia baridi, especially saa hii nyumba yetu inanyesha. Wakati wa mvua nguo zetu zinaharibika. Father mwenye alikuwa ametufanyia repair alienda na jarudi tena. Thenge yangu kuruo ni maheagwo dawa cia murimu uyu hatari marihi. Ni makoragwo makiaga guciguthira uria kwagiriire ni undu matire na gia kuria na igakorwo ikimarehera mathina maingi miri-ini yao. Unajua mtu wa HIV anafaa lishe bora, na vile anahitaji lishe bora. No muthi uyu gikunguyagirwo guku bururi-ini ikundi itiganite itari cia thirikari inyitanire na thirikari ya kaunti ya Nairobi ni macokaniriirie kuri amwe ao mathimirwo kana mari na murimu uyu. Frederick Mwaura ni murugamiriri wa gikundi kia Divine Joy kiria ni kimwe gitungatagira ciana ici. Kwa tuliona pia tuweze kuwasiliana na county health na tushikane mikono na tuweze kuleta madaktari na tuwapatie matibabu na tuwapatie pia mafunzo ya kuhusu ukimwi, na wale wanaishi na ukimwi pia waweze kuishi kwa njia ile inafaa, ndio miaka yao iweze kuongezeka. No na kuhana uguo gikundi giki kihota kuhe nyumba ici irio rita rimwe o kiumia, gikiuga andu a wendi mwega mamateithiririe nigetha aria arwaru makahota kunywa dawa ciao. Kila Jumamosi kuna lunch mzito pamoja na uji pia na mkate na mayai na matunda, na pia tumeweza kukagua wasichana kadhaa wenye wana watoto na wanaishi na ugonjwa, na tumeweza kuwakombolesha nyumba. Mwenaini wake mukinyaniria wa githomo kia murimu wa mukingo kaunti ya Nairobi Teresia Wanjiru Mukuna niugite thirikari ni ratacuke makinya guteithiriria andu ta aya. Riri thi yothe igukungũyagira muthi wa andu aria makoragwo na murimu wa mukingo. Guku bururi-ini andu aria maikaraga mabarabara-ini ni marũmbũirio na njira ya gukorwo magithimirwo murimu ucio na oho kuheo mataro ma uria magiriire gukorwo magikara kwa uria wonekana utari na murimu ucio. Ngiribotira Kameme TV kuma mwena wa Mlango Kubwa kaunti ya Nairobi, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.